بله تماشاوان برز لسر شیستو یکمین سالوگرا شورش ایلون رادوستن و یکی لگل میوانی خو برز نفع بیرو اندام پولیتبیروی پارتی دموکراتا کردستان سوریا شروعت کن برز نفع هفدمات باش به دست پیک ده گرت بحثا سدمین سرکن دست پیکرنا شورش ایلونی بک کرم بک سپاس بو میبنداریا و دست پیک هزار سراب لجان پاکج شهیدن شورش ایلونی و پیشمرگین دلیری کو جیان خاطر خان کردن بو جیب کردن ماپ ملت کرد و هر وها هزار سلاف لسرور و سرکرده بابنا توا کرد ملا مصطفى برزانی کو بجیربون و سیاست خویا راستقینا کاری ارمانجو مرم و مبست ملت کرد بگهینه بنجهه براستی اخفتنا ما لسر دست بکرنا شورش ایلونی دخالین بالکش هنا درباری به شورشی گرکم برچا بخوابینن ایک جوان خالان دست پیک دوی ام بزن بن شورش ایلونی مزنترین شورش سیاسی جکداری بو لسر آست کردستانی همی گلین کردستانی تیدا بشدار بون چج علی نتوی ببن چج علی اولی ببن مل کردان را بشداری به شورش هناکی بونه اب لسر هندری کردستان باشور ده جهه کو شورش لپیکتی لپرچین دین کردستانی توایا گله کرد بشداری به شورش هناکی بون بهست و هلویستین خوا اوا خالا عول بو خالا دوا بردوامی به شورش حتانی روجا ایرو تبلیک و اب شورش روجا کو دست پیکری پشتی نزیک 10 سالان راستی گلک زحمتیان هات ایک جوان زحمتیا هری سرکا او ریکفتن خیانیا جزائری اكو شيء بوي من جابديريا جزائر دا كويش اخي سروكي هواري بمدن بو وهروها جابديريا امريكا كو سروكي دربي ويش اخي هنري كيسنجر بو او اتفاقيه كنا برا رژیم عراقي وايراني دا شيء بو شاه ايراني دا درباري كو دور پیش بکن شورشی و شورشی رابستینن کود انجام دا شورشی نزیک اصالکی و دمها راوستیا افشون شورشا گولانی دست پیکر تشتی بعد کشت به مثلا هناکی دا کنو اف شورشا هناکی بردوام کرد تبلی به اصلانگی و زحمتیه کو درباری وناکی هاتن دکارین سرکردیا پارتی دموکراتی کردستان و بتایبتی جناب سروک مسعود برزانی و شهید همیشه زندو کاک ادریس کارین به شورشا هناکی بردوام بکن و 26 گولان سال 1976 هنده جاری تر شورش دست پیکر و بر همین خباتا هر دو شورشا انکو شورشا ایلون آمازون و شورشا گولانی ایرو ام برچاوی خود بینن و کرد بونه هجماره که نممکنه ده پیش روژه ده جاره نسوه ده وری دینان انکو آرامی بکوی ده وری ده بیکو کرد بگهن مافی خواه درباری بان خالا متخوست از راستیج هنک انجامي به شورشا هناك يجي بدم خياني كن هكر در فجمو هبه باش خبري خو ام بحساب كن يعني اگر ام بحثا روجا رولا شورشا ايلوني دروشا نهاية كو كردستان تيدا درباز به كونها خدان سروك حكومته برلمان تشبو رولاوي بله لسر آستي كردستاني انجام به شورش هناك دكارين داخليانيه يعطيه عدالة صار 1907 برژیم بعث بدنا امذكرن كوتيدا هشكرا ما في ملت الكرد حتى باراستون وبايا كمين جاربو وكو مداخ يعني كرن ابا انجامك سركبو سبارت ملت الكرد لسر آستي هريمين بدولتي او ركبتنا جزائر كوتشيبنا برا رژیم بعث و شاه ایرانی دوی شاخده بو سدمه کسرکه شرکی دریجی نبره هر دو دولت داده که 8 سال دریج کرد و بصد هزار قربانیش هر دو ملاچون و داویده نکارین کشه گله کرد راوستین يعني لسر آسته کسایتیا کردیجی باوریا کسی کرد نفساوی هات سبارت انجام به شورش هناك هستو هلوست النتويل جمل قرو زي تربون ملط كرد بتواهي بو يك هندري به شورش هناك ده افحن ميد وغرها سياسه راستقينا يا سروري شورش ملا مصطفى برزاني ودكاري بچوکو مزن کردان جنو میرا خواندوان و جوتیار و کارکران حموا بهله مل بمل بشداری به شورش هناك ببن بگوما دست کپتن کو ایرو کردستان گهشتی ده
چه کردستان آران دبل باشور و چه سرانسری پارچین دی کردستانی و سرانسری جهانی به کو کردا خناس کرد یعنی کرد گهشت نوع مرحله انه اب دولت داگیرکاری کردستان نماد کردن به چی وی کشیا کردی بنجاب بکن آنگو نممکنه وقت که مگوت لدور آرامی پیدا به بیکو ملت کردی وقت ملت دن جیانک آزاد و بختورده جیان بکه اف دسکتن روز ایرو عمل کردستان بینن کردستان که سربخواه کردستان که وقت ودراپورا خدا داخل یعنی کردن انه چه آلوزی و اشکنجال دبره چیدن عن كل هندري دولة عراقي چیدن برای خود دنم کردستان اب کردستان و سروکاتیا کردستان و برلمان و دزگه و مؤسسات کویل کردستان همیشه بر همیش ورشا ایلونه یاکو بسر بشتیا ملا مصطفى برزانی هاتی ویخست باش برز يعني دريا شورشا ايلوني دا كردان چه ستمكاران را يعني چه جوان را جه ستمكاران را تكسكر چه جورا اراده يكدان خوياكرن دي شورشي دا شورشا ايلوني دا ناريناتا مگوت يعني تشتي بالكشي دي شورشا هناك دا هر كسي كود هندري كردستاني دا بشدار بوند دي شورشا هناك دا جن ومير قالوا بچوك خواندوان و جودكار و كاركر اوا هشت هسته نتویل جمع گله کرد پیدا ببه اوا هشت باوریاوی بنفساوی بکسایتیاوی ناکه زیاتر ببه هشت بریا براستی بری کو شورش ایلون دست بکه کرد سرانسری دورن کوته دا سرانسری کردستان دجیانک آورته دجیان کردن سبارت او پروژه لگس پرستی کو دولت داگیرکاری کردستان لسروا تطبیق دکن انکو تباز دکن يعني ليش بشتي جبر همن انجام شورشا إلوني أبا وريا هناك الجم كردان زي تربو كردان دكاري بدنا يعني كرن جوان دولتي هرمي رجي إنه كرد بهزار صلال دورينا كاس نكاري بعادية بخرطبوني وبشكا شقاس أصلا جيب زحمتي لسر كردا ورن كرد بكاربن بمبرية بكن وكاربن خب بعرضة خبا بقرن وتشي وي هون نكاربن كردان تنبكن لسر آستي جيهاني جي بشتي براستي بسك مهبو يعني شورشا إلوني چاوا دوزا كردي وكردان بجيهاني ناساند اف شورش منا من قوت يعني سردانا قالك روجنا مبان أوروبي أمريكي كو سردانا شورش ذكرن ودهمان دميدا تيكليا بوان دوان شران دا شرير شورشي اللي ديجي رجيم عباس دهشتن دعالي روجنا مباني دا دنجي كردا بكي جيهاني وبدنا خياني كرن انه اب ملطها ملطكي زور ليد بي وملطكي هي جايكو جيانك وكو وملطن دبري بشوبيني افج عليكي انجامن دي شورشا هناك يجي مقود شركي هريميدنا برا عراق وإيران دا پیدا بکو بصدی هزار من قربانی چو ابجی هموها تخیانی کن کو سدما اساسی جیبو شورشا ایلونی ولی راوستاندن کو دوی اتفاقیه برا هر دو دولتان دا وقتی کو چی بی او اتفاقیه خیانی بشک جعد عراقی را دستی ایرانی کر بس جبوی ایران نما آریکاری آنکو آریکار به برجیما بعصرا لدیجی شورشی ابی هشت دنگ شورشی بلا ببه و پشتی اتفاقية جزائر وراوستاننا شورشة نزيكا صالك وبيخستنا شورشة قولاني صالح حتى وشاشة براستي هات خو يعني كرن انه مبادئ وقيم و او مرمن كو شورشة ايلوني دست بيكري با جادي تر شورشة قولاني دست بيدبن وكرد جادي تر بدقرنا قادي ودوزا ما في خدكن وانجامي دا وكو عند بينن روجا ايلو افسر كتني كل كردستاني حموشي دبن برهمي و هر دو شورشانا و بتایبەتی شورشا ئیلونا مەزن کوتێدا کوردان داخویانی کرن وەکو ئەم جاردی تر دووبارە دکن بوونە ژمارێک دەبەرێدا بوونە دەولەتێن زولهێز هەموو عالیا هیدی دەزانن انه کورد دەبەرێ هەنا ڕۆژ ڕاستە ڕۆژە ئیرۆژ هێشت بەرژەوەندیە نوا تایبەت ببان دولت داگیرکاری کردستانی حتی آستک هنر هیچ نوعی باوریه انو نکارن آرامی دبر پیدا بکن بکو ما في ملت کرچی وکو ملت دی دبر جیب باش برز اگر من سر باندورا ویل سر پارچه کردستانی دنجی بسکنن
بنارينا تشرشا إلونا چبان دول البارچين دنيين كردستاني كر بيگومان اگر خلکین کردستان باشور بشدار بون اکثر شورش دا درهشتن چکان لیر پارچین دین کردستان تمامی کرد بشداری به شورشی ببون بحث و هلویست آخا يعني البارتين دي كردستان يجي اجمارك جرك مظن جي خلكي راهشتن چكا او تديبون كسين كوني كاريبون جي بردوام ابشور شهنك شوباندن وخسر بي برجو بلندتن وديتن ملا مصطفى برزاني وكو سركي في شرشي بوناس نامايا و سب الجهات الاليين ني دولتي بقشتي ازكارن بهتر سلبي مسألة تكسبكم هندري كردستان روج آبادا ودويدا ميدان پارتی دموکراتی کردستان سوریا به همه شیوهی پشتوان و آریکاری به شورش هناکی بود به همه شیوهی چه عالیه مادی به چه عالیه عسکری به چه عالیه سیاسی به ما وکو پارتی دموکراتی کردستان تبایا ملت روج آوای کردستانی براستی بشداری به شورش هناکی بود و دائما يعني شعب نيربو دسكتن بيش ورشا هناكي هن براستي هستي نتويكو بيدابو الجم ملطي كرد بتباهي شينورين دولتين داقر كري كردستاني دنا بشين كردستاني دايناي هين عندن يعني نما انه بيش نولابا كردستانا باشورة انياكو باكورة انكو رجلاتا براستي حميج كرد بيك هلويستي بشتواني بيش ورشا هابون يعني تبينا من جارك جناب سروك مسعود برزاني بجمت كونغري نهاده بارتي ديمقراطي كردستان العراق اشكرا وقت كو بحثاش ورشا غولاني كر كو اوجي طبعا بيفجوب وانكو بردواميا شورشا ايلوني بو اشكرا قلت بو هاجر نش بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بانا وبارتي ديمقراطي كردستاني تركيا دويدا ميدا ما نتكاري امجادي ترشورشي بيخن بيغمان ابا اركك لسر ما وكو بارتي وملاتي كردستاني روج افا بيغمان ابا اركك نتبيه لسر مليما لابد همان دمد الديخ يعني كنا بحتى شاستي ملاتي روج افا كردستاني وبارتي ديمقراطي كردستاني بشتبان والي جر والي كربو دشورشا الون غولاني ده بله زور سپاس جبو میوانی مبریزنا فعبیر و اندام پول بروی پارتی دموکرات کردستان سوریه ایروت میوانی ما بو زور سپاس سر آخافترین تا